U suštini igra je... Opa, bila sam se preseku suceti. Pozdrav braću, sestri i kumovi, to je vaš pošten domaćin Šamrgaj i dobrodošli u novu igru, odnosno novi da kažemo walkthrough, playthrough, let's play, gameplay, kako god hoćete to da nazovete. U pitanju je Kingdom Two Crowns. To je jedna igra na koju sam se iskreno navukao kad sam bio maturant. Tačnije, jedan ortak me je navukao da to igramo zajedno i bukvalno smo igrali na časovima tu igru redovno, pošto smo bili IT smer, logično imali kompove i stoga smo igrali kao blesavi ovu igru jer nije bila zahtevna i mogla je da se vrti na bilo kom računaru. Tako da eto, odlučio sam da vam to snimim i da vidim prosto kako će da vam se svidi. Ako vam se svidi, super, ako ne, nema veze, odigraću i dalje do kraja, što se kaže, na kanalu. Tako da ovo će, ja mislim, biti možda dugačak serijal, možda i ne, vidjet ćemo. Ali eto, planiramo otprilike da svaka epizoda bude tako oko 10-15 minuta maksimalno, ne bih dalje išao. Tako da eto, da ne dužim, ajmo u gameplay. Ok, priča počinje bukvalno tako što izaberete da li hoćete da budete u Japanu ili kao na zapadu. I u suštini je fora eto da gradite zidove i da se uveče branite od malih zombija ili kako god. U suštini fora je da bežite od tih malih goblina, zombija, kako god. I fora je, kako se zove, da gradite zidove i da skupljate pare. Igra je prejednostavna za igrati. Znači, bukvalno imate tipa komande samo VASD, odnosno strelice, i to je to. Znači, evo, držite ovako, bukvalno da izgradite bazu. Malo dok se iskreno podsjetim, davno nisam igrao ovu igru, ali u suštini, eto, poenta je da se štitimo od tih malih zombija koji nam dolaze uveče, a preko dana idemo da istražujemo ostrva, kasnije gradimo brod i idemo na druga ostrva i onda otključavamo druge mountove, odnosno neće nam biti konj, nego će nam biti Feniks ili ne znam koja sve. Tako da vidjet ćete, u suštini meni je gameplay brda zanimljiv, tako da eto. Sada u suštini nas igrica uvodi u neke osnove, taman i ja da se podsjetim kako se igra, pošto davno nisam igrao. Trebamo da izgradimo vojsku i treba još, kako se zove, ove zidove da izgradimo. A u međuvremenu trebamo da, odnosno ovi ratnici trebaju da nam daju još para zapravo, znači trebaju da ubijaju ove životinjice da bi mi imali pare kasnije da možemo da gradimo druge stvari. Ok, koliko ja imam coina? Nadam se da imam 3, ne imam 2, ok, moram da uzmem odmah od seljaka. Odnosno od ratnika zapravo, ne od seljaka. Trebam da uzmem coin i treba, kako se zove, da zaposlimo ovog seljaka koji nema posao. I u suštini sad trebamo samo da se gradimo. Inače da, kada vidite ovog čikicu bukvalno koji nam dolazi sa magarcem, on nam služi da nam eto donosi taj neki daily bonus, nazovimo. Tako da što se kaže, od njega nam zavisi svo ovo proširenje. I da, kako budemo imali više para, dovodit ćemo više radnika i moći ćemo dalje da istražujemo u suštini. Komande su prejednostavne, igra uopšte nije zahtjevna, tako da iako imate smeće računar, možete da igrate ovu igru, znači stvarno, bukvalno nemate izgovor da ne probate ovu igru. Ja sam se zarazio i eto, baš iz tog razloga želim da podelim prosto sa vama. Nikako ne uništavajte prvo i poslednje drvo između ovih kao kampova gde vam dolaze novi seljaci. I takođe nemojte da uništavate drvo koje se nalazi između ovog kampa, znači ovo prvo i poslednje drvo, zato što tu nam dolazi u suštini trgovac. Ovde imamo brod koji ćemo kasnije koristiti da istražujemo druge mape. Ovde su nam novi ovi seljaci koje unajmljamo tako što im samo bacimo novčić i oni su naši. I sada bi se ja uputio u istraživanje ovog ostrva, čisto da vidim koliko smo daleko od spona ovih neprijatelja. Vidite, ovo ovde vam je spon za neprijatelje. Znači, tu se oni sponuju preko noći i dolaze do naše baze, što znači da ova strana
desna nam je jako, nazovi kritična. Nije baš toliko, ali bit će kasnije, tako da moramo da obratimo pažnju definitivno na desnu stranu. I da, konj se ovde umara u igri, što je malo smor, ali nema veze, tako da morate pustiti konja da se odmori, da biste mogli kasnije da ga opet koristite za brzo hodanje. Uglavnom se oporavi posle recimo 5 sekundi, 10, tako. Da, što se kaže, može da izgure. Sada je noć, tako da trebamo da se povučemo u bazu što je pre moguće, jer će da nam dođu polako ovi neprijatelji. I uopšte ne bi bilo loša ideja da mi unajmimo još više ovih ratnika, da pobijemo ove male gremline. Kao što vidite, napada nam zid. I ajde, molim te, ubodi ga. Hvala Bogu, uboden. Čekaj, vidim kako stojimo ovde. Okej. Preživjeli smo prvi wave ovih malih gremlina i kako, što se kaže, progresivno budemo išli, tako ćemo da se širimo. Za sada se ne bih preterano širio, osim možda ovde. Ovde bi se recimo malo proširio sa leve strane, jer smo sa desne dosta bliži bazi, tako da taktički gledano ne bih se širio toliko ka desno. Iako bi bilo pametno da to uradimo veoma uskoro, iz razloga što moramo da brod cepamo, odnosno brod da vratimo u život. Ovi bilderi su zadužni za to u suštini. Tako da šta bi sad mogao da radim jeste da uzmem i da odem jednostavno u istraživanje. Nadamo se da ću naleteti na chest, ali ne bi valjalo da naletim na chest sa gemom. Gem vam služi da, odnosno oni gemovi, kristali, kako god, oni vam služe da otključavate nove ove mountove sa kojima možete da idete, da li Feniks, da li čini mi se Magarac i ne znam šta je još sve. Ali u svakom slučaju prvi i drugi dan u suštini trebate da iskoristite za istraživanje i za čuvanje teritorije. I takođe džemove, evo kao što vidite ovde sada, možete da koristite i za otključavanje ovih dodatnih abilitija naših radnika i ovih, kako se zove, arčera, buildera. Kasnije ćemo imati i farmere, tipa kad se proširimo dosta, kad budemo otključali ove kao vodopade što vidite ovde. U suštini igra je... Opa, ja sam se presekao suceti. Ovo je Feniks koji nam treba i o kome sam pričao. Feniks je u suštini po meni najbolji mount, zato što možete i da se branite sa njim od ovih malih govana kad krenu da vas jure. Međutim, za sada nemamo džemove. Opa, vraćaj se, da nas ne uhvate. I da, kako biste sprečili da vam oduzmu krunu, zato se i zove Kingdom Two Crowns, vi lepo šta možete da uradite jeste da im bacite ove novčiće i tako da vas ostave na miru. Sad gledajte samo da vas ne uhvate, kako se zove, kad imate one džemove, tako da isplanirajte dobro ekonomiju u ovoj igri. Sad moguće je da će da me uhvate, tako da ću ja za svaki slučaj da bacim jedan coin. Mislim, nije kao da ću išta da izgubim, pošto novčići nisu toliko značajni na početku, kasnije će biti možda problem. Sada recimo nije. Ok, još ćemo i stići da se lepo pripremimo pre nego što krenu na nas. Tako da idemo mi brzo u bazu pre nego što padne mrak kod nas, jer ako padne mrak kod nas, mi smo ga nagrabusili ako nas uhvate. I vrlo je moguće da će ova dva seljaka da mi uhvate za sada. Tako da moramo to da malo samo vidimo kako ćemo sa njima. Nadam se da me neće uhvatiti i ove radnike da mi neće oduzeti. Pošto da, ako vam uhvate seljaka, onda on postaje neradnik, nazovimo. Tako da važno zapravo da... ok, ušli su nam u teritoriju, sad će i ovi mali NPC-evi. Mislim da ćemo ovo da rešimo veoma lako. Sad ćemo da vidimo. Super. Ove smo ubili.
Ajmo da vidimo s ove strane. To je to. Super, super, super. Skoro puna kasa, tako da odmah ćemo mi lepo da uzmemo i da izgradimo ove zidove. Ne bih ja mnogo tu trošio. Evo nam ga i daily reward. I da, imate ovaj džak sa parama, kad se prepuni padat će vam novčići, to će kasnije da bude slučaj itekako. Također kada upgradeujete ovo kamenje, onda imate te kao Archer Towere, tako da oni će vam pomoći brda kasnije za leteće NPC-eve, ali za sada su nam ovi smešni NPC-evi, tako da to neće biti problem za eliminisanje. Ok, šta hoću sad da uradim treći dan jeste definitivno da se proširim koliko god je to moguće. Ako da hoću eto makar ovu jednu farmicu da zauzmem i onda da lepo mogu da polako počnem da dobijem novčiće od farme, odnosno od uzgoja čini mi se žita. Ako me sećanje ne vara, pošto sam davno igrao ovu igru. Ali eto, u suštini poenta je strateški da razmišljate sve vreme. I doći ćete onda do cilja. I igra čini mi se da ne traje predugo. Sad ne mogu konkretno da se setim koliko sam ja to igrao, ali čini mi se da nije bila preduga igra. I odigrat ćemo mi još jedan dan. Ok, evo kao što vidite puna nam je kasa, tako da idemo odmah ulažemo u proširenje teritorije. I idemo da motivišemo trgovca da nam sljedeći dan donese što više novaca. Za sada, da, nemamo stenu. Stena se valjda dobija kad se otključa neki radnik, ako me sećanje ne vara. Ali za sada ćemo samo ove arčere da unajmljujemo. Mislim da nam ništa više ne treba. Buildine nam za sad također ne trebaju. Hoću skroz da istražim ovu levu stranu, pošto znači desno znamo šta nam je činiti, ali levo ne znamo šta nam je činiti. Mislim samo da nije mnogo zajebana situacija. Tačnije da ne mora mnogo da se ide, ali evo već mi je konj crko, tako da tu moramo da budemo pažljivi. Ali doduše sad je jutro, tako da ne bi trebalo da nas napadnu. Ok, mi već sada možemo da iskradimo dosta teritorije, što će biti malčice rizično, jer nemamo dovoljno buildera. Ako nam crknu ovi seljaci, nećemo onda imati buildere, ok. Evo vidi šta može da se desi kad niste pažljivi. Sad ću ja da im pustim ove parice, da me ostave na miru. Pošto nije veliki deal, realno, sada, u početku, ali kasnije će biti. Tako da, kasnije će to biti problem, sad i nije toliko. Evo, unajmio sam nove seljake. Tako da ćemo veoma uskoro da proširimo našu teritoriju. Ali u suštini odigrat ćemo još ovaj dan i tu ćemo da završimo ovu uvodnu epizodu. Tako da pišite mi dole obavezno u komentarima kako vam se čini ova igra, da li vam je zanimljiva, i ako vam je zanimljiva, super, nastavit ću da igram, čak bih i streamovao. Ova igra idealna iskreno za streamovanje, jer možete da igrate 100 dana, bukvalno, i da se nikad ne smorite, što je super. Tako da, u suštini, sad samo hoću da istražim do kraja, da vidim šta nam je činiti sa levom stranom i ja mislim da ćemo se mi sigurno proširivati. Da, znači ovdje je kraj teritorije, tako da šta nam je činiti jeste da uzmemo i da se širimo sa leve strane što je više moguće, a sa desne da budemo obazrivi jer smo dosta bliži glavnoj bazi. Inače da, ovu levu bazu kada uništimo, ako me sećanje ne vara, onda je fora da imamo neke beneficije, ali vidjet ćemo zajedno to. Ne sjećam se, davno nisam igrao ovo, ima sigurno, pa ima godinu dana, tako da to ćemo zajedno, što se kaže, da provalimo. Ali čini mi se da ima neke veze sa čuvanjem sveta, da valjda ne možete da poginete ili tako nešto. Nevertheless, nije to sada bitno. Šta ćemo sad da radimo, pošto je jutro? Hoću da se proširimo za početak sa leve strane, što bi značilo ovde da se proširimo. Ovo je bold potez, ovo nemojte da radite, pogotovo nekako igrate prvi put. Ja igram ovo već, pitaj Boga koji put, doduše posle godinu dana.
tako da imam malo iskustva kako to funkcioniše, ali nikad nemojte ovoliko bold da se širite kao ja. Znači gledajte što manje da se širite i što efektivnije. Također gledajte da ne uništavate mnogo ove vegetacije, jer onda nećete imati ove životinjice da ubijate da biste mogli da dobijate novčiće. Tako da pažljivo sa svim mogućim potezima i da obavezno ova 2 zida su vam ključna. Znači to širite što više moguće, odnosno unapređujte, zapravo ne da širite, samo unapređujte što je više moguće i gledajte da se što pametnije širite. Znači nemojte na glupe načine se širite. Ok, evo nam ga daily reward. Ok, idemo da motivišemo trgovca da nam donese još više para, a ja ću opet da se proširim dalje. I sada ću polako morati makar ovu jednu minijaturnu teritoriju da proširim, čisto da bismo mogli da se unapređujemo i da dobijamo nove objekte koje kasnije možemo da koristimo. Ja mislim da dobijate farmera i slične stvari. Evo ga. Radnici su nam upravo završili šljaku. Sad ću da unajmim jednog seljaka samo, ili čak i 2. Tako da šta nama ostaje jeste da idemo... Ok, imamo tačno 2 seljaka, tako da ne moramo ništa u suštini po tom pitanju da radimo. Evo, uskoro će noć i da se odbranimo i onda ćemo mi tu polako i da završimo epizodu. Ali eto, sad imamo 2 seljaka. Šta ću ja sad samo da uradim? Opa! Pala nam je teritorija, to ne valja. Tako da idemo mi da se povučemo. Samo se nadam da imamo ratnike na raspolaganju koji nas neće zeznuti. Ali evo, ja ću sad da ostavim par novčića u slučaju da nemamo ratnike sa ove strane, a da nam dođu ovi mali šugavi zombiji da nas ubiju. Tako da gledam sad pametno to da odradim. Jesu oni to uspjeli da se izbore? Ok, povukli su se. Ali... da li se nešto desilo sa njima? To je moje pitanje. Osim što nam je pala ova teritorija, koliko mogu da provalim za sad. Ali sad sam iskreno malo zbunjen šta se desilo. Ne, samo su nam probili front, očigledno. Ali ne mogu provalim da li su nam uzeli nekog seljaka. To ću sad samo na brzinu da istražim i da polako završamo ovu epizodu. Ok, u suštini samo ćemo da vratimo ovaj zid. Ako su nam uzeli nekog seljaka, jebi ga. I samo ću još ovo da uradim, da izgradimo farmicu. I tu ćemo završiti ovu uvodnu epizodu. Ok, nadam se da vam se sviđa ova nova igra na kanalu. Ako vam se svidjela, ostavite like, pretplatite se na kanal, zapratite me na Instagramu i lupite zvonce za sljedeći klip. Vidimo se u sljedećem klipu, a do tada, kao i uvek, uzdravlje!